Projekat Državnog arhiva Crne Gore pod nazivom Arhiv u javnom prostoru čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji je realizovan tokom maja mjeseca povodom obilježavanja 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore, zaokružen je danas premijernim prikazivanjem istoimenog dokumentarno-promotivnog filma. Govoreći o značaju projekta, direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević kazao je da je jedan od njegovih osnovnih ciljeva bio da se arhivska građa približi građanima, ističući da istorija, pisano kulturno nasljeđe i arhivska baština pripadaju građanima Crne Gore. Imajući u vidu povratne informacije iz svih ovih gradova, ne samo ljudi iz kulture, već i od samih građana, da smo taj cilj postigli. Naravno, u istom redu, imajući u vidu povod, svakako bilo je jako značajno da kroz ovaj vid ovakvog jednog projekta dodatno podignemo svijest i značaj i važnost, kao što naš slogan kaže, čuvajući arhive čuvamo Crnu Goru, koliko je važno čuvati suverenitet, nezavisnost i da kažemo jedinstvo Crne Gore kao države. U okviru predstavljenog projekta građani su na 20 lokacija širom Crne Gore simbolično u čast velikog jubileja u različitim formatima kroz performanse, bilborde, panoe i druge oblike sadržaja imali priliku da vide dragocjena dokumenta, a Mrvaljević je dodao da je ovim projektom napravljen značajan iskorak kada je u pitanju državni arhiv. Idući u korak sa vremenom, da smo postigli ciljeve o kojima sam govorio, da smo svakako po prvi put naše najdragocjenije blago, da kažem, iznijeli iz naših depoa direktno među građane i da će od ovog trenutka, makar u nekom dijelu, siguran sam, građanima biti bliži državni arhiv. Nakon današnjeg premijernog prikazivanja dokumentarno-promotivni video o samom projektu biće dostupan javnosti putem društvenih mreža i medijskih platformi kako bi njegova poruka o značaju zaštite i promocije arhivskog nasljeđa doprla do što šireg kruga građana.